براتیا گلان آنجی قتل عام کردان. لکونیای لدیجی مالباته که کرد ایریشه که نجات پرستی هات کرن. ایریشکار او قاز بکر بو کیم بون هر یکی جی اوین هاتنه کشتن گله جی لسری وان خستنه. او وان خواست که جنازه وان جی بشواتینن و بیاری دنابا کردان دا برتک چکر. همان دمی ترسا جی چکر. لی ام نکارم پیشیه لوی یکی نه به ترساندنی و نه جی به برتکین هستیاری بگیرن. بدویه ام کرد کمی خودانم برخواو و لسر هر تشی جاره کدن به هرگوری بفکرن. دوی کردین باکوری کردستانی پیشی هر تشتی ببینن که نقطه یا که اولی دراوستن چوده. روژا عبدالله öcalan آنین ترکیه هیانها او 22 سالن خطا لسر بنگه ها دموکراتیگونا ترکیه ناسنامه جورین آتکبونی جیانا به هفر یا لسر بنگه ها براتیا گلان تد دستکرد جی کردان را نه آنیه. بریواجی به یکی کردین باکور بر بوندابون و کمپوژیه بکشاندنه. هیا که ام بیر راستیا دجوار باش در خینین زانبونی ام وکی کردین باکور نکارن خوشوی خفکی رزگار بکن. جبر کو آرمان جو خطا سیاسی دولت ترکیه دیاره. دولت ترک هبونا خول لسر قابلتیرن و ولات کردستانی و قرکرنا کردان آباکریه. او نر روشه گوسایه تنه تکیلداری حکمت AKP و MHP'ye وکی که هنک آلین سیاسی قلاوی دکن. او به تباهی سالا بیسان آنکو به تباهی دروکا کمارا ترکیه و گریداییه. کمپوژی و بیارین لسر آگری، زیلان، درسم، نوالا قصابا، بارتو، کمپوژیا مرشی بالاکیرا 5000 گندان کشتنا به هزاران کسیم کجری و ندیار ده سال 1990 دا بریه در سلاطه AKP بو. دولت ترک همه اف بیارانه کرن و نهاجی دولت ترک بخوده که دولت، لشکر، پولیس، سیاستمدار گل ترک به همو سازیان خواه به هر بیکاری دکن. طبیبی راستیا دیروکیا دولت ترک حتی پدر کرد خولی و داخویانی خدا دبیجه بر پسیاری کمپوژیا لکونیای حکومت AKP و MHP'ye. لیبل دولت ترک جه همو کمپوژین 100 سالان این لسر کردان هاتین مشاندن بر پسیاره. دولت ترک با ارتش و پلیس و گل و بیروکراتین خواه یکن. دناب واندا ناکوکی هبنجی لیوان هبو ناخوال لسر قرکرنا کرد و کردستان آباکریه. جبر بی سدمه او دبن هر شرط و مرجی دا جبو کشتنا کردان به هبرا دخبتن. رغم بیر راستیت دولت ترک او 22 سالن به هندور دولت ترکا دا کرد جخوره لیکی باش دگرن. دبیجن تانسو چیلر خراب بو، ترگوت اوزا باش بو، ارتشا ترک باشه، پولیس ترک خرابه، فتوغلا گلان خرابه، اردوغان باشه، ارگنکون خرابه، کمالیست باشن، حاکم فیدان باشه، سلیمان سویو خرابه، لیبل جداهی یک دنابرا سازی و رببرین دولت ترک داتونه. هر یک جوان درانه کی به چرخا داگرکریا کردستانی نه. دورا کیجان حکومت و رایاداری وره اوی کردان بخواه. ترک باش دزانن. گاوا کو کردستان رزگار بو هبونا ترکان جی نامینه. آنکو رو شاکو کرد دیدنه ایریشا دولتی و جواکا فاشیسیا دولتا ترکیه. یکانه ریا ماین و خپاراسنا لحنبر بین نجات پرسیا ترک او کو امجی دولتا ترک را ببیجن هون کولونیالیس و داگرکرن و خوالگوری وی بریخستن بکن. ام نکارنج دولتا که هر روز دخوازه متونه بگه جه را ببیجن برا. هون کیجان نتواو جواکا خوش داگرکری رزگار کری بنیرن هونه ببینن که وان خطا نتاو پروری پاراستی و اصرار خود مشاندن کریه. وکی دنجی هون دیروکا وان ملتین که دخوا سر بخوا بجین بنیرن هونه بزانن که نتاو پروری چه قاس ارکه کی دیاره. نتاو پروری شفرای آزادی نتاویه. دیروکا شورشان دا راستیک به بی آوایی زلال هیه. تثبیتا بی قصرو دیروکیا اسماعیل بیشیکی جی بشگیری دیده فرزبونا نتاو پروریا کردان. ماموسته بیشیکی دی بیجه پرزگیریکا کرد پرزگیریکا بی دولت بونیه. بله پرزگیریکا هبونا کردان وکی کرد تنه بوان هر دو حالتان چاره سر دبه. نتاو پروری و دولت مینا انرژی و ماده اینه. نتاو پروری انرژیه. لگوری قانون فیزیکی هر انرژی پیوست به ماده بوینه هیه. نتاو پروری به هبونا دولتی دبه ماده. انرژی نتاو پروریه. ماده جی دولته. دزاگونا مساگرکرنا هبونا خدا وکی نتاوه به ایک آنینا فکر نتاوی
د دولتê de heye. Peyra dewlet di karê xwe de di nava xwe de diguhore. Pêwîst e Bakur vê rastiya civakî û siyasî baş bibîne. Komkujiya Konyayê hemû hes û ramanên me hejandin. Bi taybetî Kurdên li dora Hatepê xwe bi rêxistin kirî pêwîst e hêj pêtir bihejin. Ji ber ku tevî tawîzên 22 salan ji rastiya ku ew Kurdin ne parçeyek ji dewleta Tirkiyeyê ne. Mîna zilleyekê li rûyê Kurdên Bakur ket. Pêwîst e Kurdên me yên Bakur bibînin ku dirûjma biratiya gelan ya ku Öcalan û PKK ev 22 salin di guhê me de dibêjin û hewl didin ku bi Kurdan bidin bawerkirin di rastiyê de xewna şevê û çîrokekî derew e. Lêgeştiya derewa ya biratiya gelan li Konyayê binav bû. Ji ber vê sedemê divê Kurdên Bakur ku mêxwedanin pêşiya xwe li ser vê mijarê bi kurahî bifikirin. Ji ber ku Kurdên Bakur di xefikê de asê mane. Ev tepoşîn dike, qurbaniyan dide, lê ew pêngava biçûk jî pêş ve naçe ew. Her roj jî xirabtir û qabiltir dibe. Divê Kurdên Bakur ji vê rastiya haydar bin, yên ku hebûna millî û netewî ya Kurdan mafê wan yê xwe bi rêvebirînê û mafê veqetînê neparêze, nikare santîmek jî ji bo Kurdan pêşveçûnê ava bike û ne jî dikare pêşî li komkujiyên Kurdan bigire. Ji ber vê yekê ku HDP îro di rewşekê wisa de ye, tut ji destê wan naê û nikarin tu tiştî bikin. Ji ber ku HDP ji kolonyalîsta re nabêje kolonyalîst. HDP ji welatê Kurdistanê re nabêje Kurdistan. Tiştê kuş Kurdan re pêwîst serbixwe xwe bi rêvebirine. HDP vê nabêje. Pêwîst e Kurdên Bakur dîsa vegirin ser xeta xweyaberê ya ku niha winda kirî. Kurdên Bakur divê dev ji wan çîrok û çîvanokên wekî jiyana bihevra û biratiya gelan berde. Ger em viya nekin, em nikarin tola xwe rakin. Em nikarin pêşî li kuştina xwe û zarokê xwe bigirin. Çeka di destê me Kurdan da tenê pêşxistina netewperwerî û xwedan derketina Kurdistana serbixwe ye.